Kini kedai ke Akashvani, Shillong ke kubor ban puleru Richmond Karluki. Kimat bekongsan jeng ke kubor mentaka step. Ukertong keseng United Democratic Party ula job iki election ceking dorbar tawaan kejela naga soyong constituency. Keseng Kongres kala job bontam kisit iki election ceking dorbar tawaan kejela Karnataka. Bat kejimlong jengman kelas dang ban yat bet suki pasuki kat nang mi gisni ha kejela Manipur. Ka kubor kebabnya. Ukertong keseng United Democratic Party ula job iki election MLA naga soyong constituency. Uneu kertong uba sensyar kupar Roy lengdo thaba ula penlem UMLA barem ubreu kertong keseng NPP uba samnen malnyang dalai hajar sauspa arpu vote. Uba sensyar kupar Roy ula yo khan reu hajar hendreu spa anyo pukendai vote. Uba samnen malnyang ula yo khalai hajar arspa san punyo vote. Ukertong keseng Kongres uba S Osborne Karjana ula yo syahajar nyo spa anrupu vote. Unota ulayo arspa nyo pu arvot ukertong keseng HSPDP uba sandondor dan tatiang ulayo anru pu arvot ukertong keseng TMC uba stoding thaba ulayo prap kendai vote bad ukertong keseng BJP uba serap I karbuki ulayo sopo vote la ban pen ken mahong ni balahap ban pen sange ashwa ya ke election ha ke soyong constituency namar ke jingklat no ukertong keseng UDP uba HDR lengdo Uba sensyar kupar Roy ubala job ekonomi election henin kesngi ulong bakaya kebatamai kala sedang ha kesoyong constituency kebelamat ek jingrang rengkyang ha kisan senam balalet. Ulong baka kubor kebasyai kalong ba omla bantiet di kibriau da kepisa henrei da kejing iet. General Secretary keseng United Democratic Party Dr. Jamino Mautho ulong henin kesngi baka jingjob keseng ha soyong kan penklannya keseng ha kesorkar Meghalaya Democratic Alliance. Ulong bagi beliau kidang sengau tenat ikan ia keseng riulum bat menta kiladan kat arngut ki MLA bat kania kanang penklan syok ya ke sorkar senrop. Ka Kongres kala job dan buram haki election syaka yang dorbar tawan ka jela Karnataka kebelanyo vote henen kesni. Kat kum ki jingtip bangilayo ka Kongres kala job shispa lai pusan teligi seat nagi arspa arpusau teligi seat ha ka jela. Ka BJP kala job nerupusan teligi seat, ka JDS kala job kat kendai teligi seat, bat kiwe-kiwe bakentop ya ki kertong klemseng kala job sau teligi seat. Haka Jayanagar constituency, 4 syamlala ban penbena ya ke result, namar lahap ban nyaw biang ya ki postal ballot. Na pedeng ki bala job ki bakampau kilong ukli ke Pradesh Congress Committee UDK Shiva Kumar, ubala job na ka Kanakpura, batam da shilak arpu hajar laispa kendai pu vote. Presiden ke All India Congress Committee Mallikarjuna Kharge ulapan pau ke jing sngungu ya kinong tre keseng kinong ngelam ke jela bat kinong kitkam ke All India Congress Committee ke balapan ti kena bani ojing job hakan ik election. Habakran ni kelat patai kubor ulong ba ke jinge trelang jong baro hakaseng kalapan urlong ya kan ik jing job. Laban kedau hangne ba keseng Kongres kala job sau pulai na kesispa ki vote ha ke jela. Hakawai patgalyang Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ulapha igi jingku blay keseng Kongres naga bentakan ke jingjob. Ulong baka Kongres ha Karnataka kala penurlong ya ki jing angnot ki beriu. Ka Aam Aadmi Party kala job ki election shteng samoy naga Jalandhar Lok Sabha seat ha Punjab. Ukertong ka Aam Aadmi Party Sushil Kumar Rinku ulepenlem ukertong keseng Kongres Karamjit Kaur da Sanpu Prahajar hendreu spa so punyo vote. Katkum kejingte balayo no Chief Electoral Officer ke Punjab ka Aam Aadmi Party kalayo lai pisau point not san na kesispa ki vote. Laban kedau hangne bakani ke Lok Sabha seat kala thli na kedau kejingklat no MP na keseng Kongres Santok Singh Chaudhary menhau benai kala lengkot menta kesnem. Kaladon kawai ke jing tho badai banya tang hapo ke tenat pulit kabala tho the way officer pulit ha ke kerdan DSP ha ke district West Garo Hills kabala lat bat poi keleng ha ke rensan online bat kene kelawan ra ke jing so kulmar jingmot harilom Garo kani ke jing tho ko ong baka kenhon le no Garo National Liberation Army GNLA bakala lumbiang bat penrong brio thamai da ke jing thmu ban pentriam biang ha ke than Labtha iki thanat baro ag district West Garo Hills bad iki officer ban kmi la ka jingkam weud khot barim ka GNLA la ka long ka bashisha na em. Director General ki pulet Dr. LR Bishnoi ulong balapha ban penshisha la ka ne ka long ka bashisha na em.
Kani ko kubor ka wan chapi na ka Akashvani Shillong. Ka jinglong jingman kelas sedang banyat bet suki pasuki kat nang mi kisngi haga jala Manipur. Bat ki bor badai kemi bat ki seng bhalang ki lelet ban sam ya ki tiar ai jingarap. Ka donru ka kenhuan ki MLA ka balalet jingo ya ki jaka ai jingarap hnen kisngi bala ai jingarap iki brio. Ka tenat ka kot ka khya ka jela ka lepen long ya ki lumpung ai jing sumar hagi benta boper ka jela. Hagawai perkaliang Shemle Okubor bandan kino-kino ki jingja besngausi ya ke jela Manipur haki kenta belalet. Ki bor pahara kidang perkheng hi ya ke jing pahara bat ki sendra ni ki trok ki bawan na ki wei ki benta jong ki wei pat ki benta jong kari sya kenong ba Impal. Ka Menteri Ketenat Kakot Kakhya ke jela Meghalaya i Dr. Amprin Lingdo ilong bai khimi bha ya ki kam maramot ya ke benta jong Katura Civil Hospital ke belasya kta ha ke jing tawa khendo. Kania ke bai ke benta jong ke hospital kala jan khelem na ke daw ke jing tawa khendo. I Dr. Amprin Lingdo i badan Hajodpur bani shim benta ha ke bai ke jing yalang ilong bai labatha bade ban khimi bat wanra ke jing shingai. Ilong shosho bagi kenhuan ketenat PWD bat kesenat engineering ketenat Kakot Kakhya kadang kemi ya ka jinglong jingman. Ya ka National Lok Adalat lapen long nen kesni hakeleng ke jela Meghalaya ha ka balala ban penbet yesis pa pun riu teli ke mokot duma balayok lum riu kondai poin riu nyolak tengka. Ya kene ke National Lok Adalat lapen long da ke Meghalaya State Legal Services Authority hapo ke jengkemi Chief Justice ka Meghalaya High Court Justice Sanjeev Banerjee ubdai Patron in Chief ka Meghalaya State Legal Services Authority bad hapo ke jeng peniat unang bishar ka Meghalaya High Court Justice HS Thankhiu. Ki babon ki tenat pulia ke skol ba University of Science Technology Meghalaya USTM kilara ke yak jinglong kemeh nen kesni lengba ki kam baper syabar ke kot jong ke skol ba. Bat kilalech kishnong ba marjan ban penden buram ya ki kemeh. Ki kena pulia ke tenat computer science kilalet jingo syakiyeng bat ai jingerap iki kemeh da kebayalam iki doktor bat kinas ban kemi ya ke jingkot jingkhya jongki. Ki kena pulia ke tenat pharmacy bat NSS kila penlong ya ke jing ai jingkren halor Kakot Kakhya ki kenthai. Ha ka jingila kai Meghalaya State League Arhajar Arpulai nen kesni kila dan santli ki jinge kon hagi South League jaka. Ya ka jingila kai Group B la penlong hajowai bat la dan Artli ki jinge kon. Ya ka jingila kai Group A la penlong Shillong, Group C Hamokerwat bat Group D Hatura. Ha ki jinge kun hajowai ha ka kyang nang ba stadium ka rembai yau pensing sports club klub lem ya ka youth club pedeng karong da argo lanot. Kamhadian kala that labo sports club klub lem ya ka sen penbalang sports club da sango lanot. Ha Shillong ka Molai sports club klub lem ya ka jentru da sango lakawai. Ha mau kerwat ka Mountain Sports Club Kelapen Liam ya ke Pendeng Ray Sports Club da Argo Lakawai bat Hatura ka Cipak Korea Football Club kalayak had bat ka Warima Youth Club da Marchigol. Ka Laban Bengali Boys Higher Secondary School Shillong kalalong ka nong job ha ka jingil akai inter-school cricket tournament jong ki bahapo khat prasnam karta ha polo Shillong hanin kesni. Kalaban Bengali Boys Higher Secondary School Kalapan Lemek All Saints Diocesan Higher Secondary School Shillong bat Kalapan I yak jing tebet kinong ila kai jongka. Kalakamai chispa lai pu run na ki khatsan over bat hap sa wicket. All Saints Higher Secondary School Kalakamai chispa anyo run na ki khatsan over bat hap pra wicket. Bat katu ke kubor kalakut akan ke step ke belawan Shapi na ke Akashvani Shillong. Hakapor prabjeng ini so abaga Delhi Station na kabenta ka kubor hakaktian Hindi kabanbot ka kubor hakaktian Pareng hakapor prakat san minute. Ngipen kan mau pikinong ngap bah hakapor prashteng na kanika station pinyo North East News. Kapor menta kala janda partat prabjeng.